Awak Sistem Pertahanan Udara Strela 10 dari kelompok Dnipro Rusia mengklaim sukses menghancurkan kendaraan udara tak berawak Angkatan Bersenjata Ukraina di arah Kherson. Rekaman detik-detik serangannya diunggah di Telegram pada Selasa 8 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, awak sistem rudal anti pesawat Strela 10 dari Korps Marinir Armada Utara, kelompok pasukan Dnipro, dengan andal memberikan perlindungan udara bagi unit-unit di tepi kiri Dnipro yang berperang melawan unit-unit Angkatan Bersenjata Ukraina. Awak tempur kompleks tersebut menerima penunjukan target untuk objek udara yang memasuki wilayah tanggung jawabnya. Sebagai hasil dari tindakan yang kompeten dari kru, target dikawal dan dihancurkan, kata kru Strela 10. Прикрытие наших подразделений – это пехотные, артиллерия, плюс штурмовые подразделения. Прикрываем от воздушных целей противника БПЛА, то есть типа Валькирия, Фурия, Флай. Боевой опыт плюс работа ведется каждый день, и у каждого статистика довольно-таки неплохая. И много целей на самом деле, но, как говорится, гордимся не этим, а гордимся тем, что прикрываем своих парней. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.